Tabi TV vam predstavlja najveće vrste pasa ikada. Mali engleski hrt. Ime ovog psa govori nam o njegovoj malenoj građi, no mi govorimo o najvećem ovakvom psu koji baš i nije toliko malen. Ovaj pas zvan Wendy, kao što vidimo na slici, definitivno nije malen. Ovo 27 kila teško mišićavo čudo od psa definitivno izgleda malo zastrašujuće, pogotovo ako znamo da je ovo trkači pas koji može trčati 60 km na sat. Unatoč mišićavoj građi, vlasnici kažu kako je bio nježan pas koji se volio maziti. Njemačka doga. Ova vrsta psa nije uvijek bila ovoliko velika. Njihova građa je rezultat križanja njihovih nizozemskih predaka sa engleskim mastifom u 16. stoljeću, kako bi postali bolji lovci. Danas vjerojatno najveći ovakav pas zove se Divovski George. On je visok 109 cm. Prije nego što je umro u 2013. zbog svoje veličine pojavio se na Oprah Show te na drugim američkim TV emisijama i čak su napisali knjigu zvanu Giant George, Life with the World's Biggest Dog, ili ti život sa najvećim psom svijeta. Engleski mastif. Ovaj engleski mastif zvan Zorba poprilično je masivan. 1989. izmjeren je 250 cm od glave do pete i težine 155 kg. Ovaj pas dugo je vrijeme držao Guinnessov rekord za najvećeg psa ikada. Zorba od tada više nije živ, no rijetko koji danas živi pas može se približiti njegovoj veličini. Jedan engleski mastif zvan Moose sa svojih 130 kg dosta je blizu. Kangalski pas ili ti turski kangal. Dobro što je ova vrsta psa miroljubiva, smirena i prijateljski nastrojena, jer da nije, svojom veličinom mogla bi uznemiriti neke ljude. Visine 75 cm i težine do 70 kg, ovaj pas može trčati čak do 50 km na sat. Svojim snažnim nogama lako se uspinje na visinu čovjeka. Bernardinac. Vjerojatno najpoznatiji Bernardinac ikada je Beethoven kojeg znamo iz filma, definitivno jedan od najtežih i najvećih vrsta pasa ikada. Danas Bernardinac zvan Benediktin drži svjetski rekord za najtežeg psa svijeta sa težinom 160 kg. To je znatno veće od prosječnog psa ove vrste, od kojih većina teži od 60 do 100 kg. Prije nego što nastavite gledati, dajte ovom videu jedan like i pokažite koliko vam se sviđa. Irski vučji hrt. Ova vrsta psa se smatra najvišim psom na svijetu, visine 80 do 90 cm. Svojom mišićavom građom mogu doseći veličinu ponija. Iako su većinom miroljubivi psi, neki ih ljudi zbog svoje poprilične snage koriste u lovu divljih svinja i vukova. Možda ih zbog svoje dugačke dlake i karakterističnog izgleda neki ljudi ne smatraju najljepšim psima, no definitivno su jedni od najvećih. Leonberger. Leonberger je divovska njemačka vrsta psa, nazvan po Leonbergu u Baden-Württembergu u Njemačkoj. Legenda kaže da ovaj pas ima simboličku ulogu jer liči na lava sa grba Leonberga. Sa svojom velikom građom dosežu prosječno 70 kg težine i oko 75 cm visine. Unatoč svojoj veličini, ovaj pas se smatra odličnim obiteljskim psom. Nažalost, žive samo 7 godina. Bordoška doga. Ovaj jako veliki pas jedna je od najstarijih francuskih vrsta pasa i ima jako zanimljivu povijest. Ljudi su ih koristili za sve i svašta, od vuče teških predmeta pa do čuvanja dvorca europske elite. Nisu previše visoki, no svojom mišićevom građom lako dosežu 70 kg. Također imaju jako veliku glavu u odnosu na tijelo, najveću glavu od svih vrsta pasa. Pitbull. Pitbull terijere ljudi često smatraju agresivnim i opasnim životinjama i u mnogim zemljama se ne smiju držati kao kućni ljubimci, sa čime se njihovi vlasnici očigledno ne slažu i kažu kako su ovi psi bezopasni i prijateljski nastrojeni sa pravom obukom i nadzorom. Ovaj ogromni pitbull, zvan Hulk, izgleda doista zastrašujuće. Star samo 2 godine, teži već 90 kg. Tibetanski mastif. Ova ogromna vrsta mastifa potiče iz Tibeta, Indije, Mongolije i Nepala. Koriste ih pastiri kako bi zaštitili svoje stado od divljih životinja, kao što su vukovi, leopardi, medvjedi i tigrovi. Sa svojom veličinom i dugačkom dlakom definitivno izgleda doraslo tom zadatku.
Mužjaci mogu doseći visinu od 83 cm i težinu do 75 kg. Možda nije toliko popularna vrsta, no zasigurno jedna od najvećih pasmina na svijetu. Ako vam se svidio ovaj video, molim vas dajte nam jedan like, ostavite koji komentar i pretplatite se na Tabi TV za još ovakvih zanimljivih, smiješnih i strašnih videa. I napišite u komentare koji od ovih pasa je vama najdraži.